Nalango Samuel Laboto, Auturani Tailebu, Ngoma, Awai Tutu Ngai Malake, Rairaki, Andu Tali Tawali, Bundu Warra, on the radio Fijuan, and Tobi. Ya wasere matibuya mai saru lotoka ndo tale takana borong na radio Fijuan. Bula nalango peni, waktu tiga batu lomba, andu tale takana borong na radio Fijuan, ndo moibi. Na radio Fijuan, ndo moibi tinabonga ni BNN. Ni sambulu binaka se koyongo na bakaleleka ni nonde tukutu kwena mbongende ndai na rere ndo na tiki nimbula e tiko beira e bunga na ngoni buli e na nonda bonua ngwendo na tiki ne vital no tiki nikua e na ngauna e rambosi kina e tinika lima na enu e na pasifika ka vital no taga na kaya mbaleta na nonda tumberi buli na lubenda muribuli se kindergarten e na vital no nikua e bandi taka kina ministry ni dingoma e sona e tukutuku se ribote membaleta na nonda ndo rere na ngone bako usibi beira e rasanga sutini lako baka binaka na nonra beika baka buli. E wandi tako Dr. Mahendra Reddy na minister ni buli ni kana tiku baka le beira na lubenda na rere don donu beira na gas ni buli mera baka rauta kira baka binaka e na kiana wali na lengo ya. E kai ni rere endo na kai e rasanga tuni kila na gas ni buli kabunga na ngauna e random beitaki e sanga tuni matata beira na beika e lago duruma na ngonongo. Ia baka matata tako Dr. Akanisi Kenrate e na USP ni buli e tau mai na kindergarten. Rato walenga e wana ngone rami e na rusa ulga tul na singa sauti kartu angarabitiko e na neonatal intensive care unit e na balni bule lebu e suba. E ni tukutuku bagandi itaki mini ministry e baka matata takikina ni rato ulenga e na buku nilai nindra. Wandi itaki mini ministry ni sianga ninduan na ibagandindina ni exin tobacco bomani bacteria katukuni ni beito bitiko e balni bula e na bese burubura en ebuna na non roto mate na ngonongo wa edori tiko endua na bandindike na ngonongo en NICU ngoni oti na ken banditaki main ministry na beitakabi ni mate en na machi karto alenga talanga kina epitu na ngone tukuni ni tiko talanga berto na manumano ni mate ongo yesa wa edor tiko na ministry na ngonongo na wale ni bengarabi e rao ni bagalelita na ken beitakabi na manumano ni mate ongo. Wakarauta na kambani na TNG Cement Limited e ono na rau na tani simende e nantua na singa me sota bakina na ngangandre ni bei makete e na nonta vanua. E wande itaka na kena hunlewa o Hong Yang Lee ni rato sa tegi butaka na kena ngarabi na takadaka me rua sangabul kabane aua ka kauta mai be Pacific Cement e sotal na clinkers me rau ni tomana na kena mbuli simende e kaine sota bagalile na lenga e na madho sauti e na ngauna lenga kina endo na misini e angosa binakatale ka sa tegi butalitiko na takadaka. Rautani rusa lukubana undulu na clinkers e ota taka na kamba niongo ki bunua tani ka na maki mena toka tumai kina nonda bunua e na moni maadhao ka tumai. Kina ngito, e sabo e dhora e ona na beisau o John Maki na ndauni bubablidi e na Vodafone Flying Fijians e na sota kina timini Scotlandia na baruai. E sa na taura na tutu baka huka o Suni Okoto veitua pati talemaitonga. Ia o te vita athamati e na taura na tutu baka lock ka sosomitaki api ratunia rawa. Na kapitani o Kapusingera e sana lagi taura na tutu ni namba walu i o pedi leato e toka na tutu ni flanka. E na te muri o Albert Bulibuli e na taura na tutu baka outside center ke Joshua Tuisoba e sana ngito tiko e na mataining auna e na tutu baka wing e na sani matau ke Patrick Osborne e na sana i mawi. Mai da vekiri na valeleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e rano na sema na steseni na Radio Fiji 1 ke Nambula FM ni weding vinaka. Koromurlemu do aleke na steseni Nambula FM do aleke alanga na yawa na isala bilao. Bula FM namba 2 na serre. Dadang ko pinesiwa po ang ano yung bukitay lewo ndo tal takawali una warong ng Bula FM. Go singa toka. Bula FM namba 2 na serre. Bula FM namba 2 na serre.